Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Shillong Sports Association henen kasngi ka khatwai trek ujliu. Kelas dang yak lempung yakop lekai football jong kirang lekai ki bahapo ka khat pras nem karta. Ne yak balatem kum ka under 18 Premier League yak bala pelong hapo madan third ground Polo Shillong. Yak ni kelempung lekai bala thmu ban sedang nadu katayo balala lahapan pensang no nakadaw balami ka jinghuri hura hakni kanong ba Shillong. Hakasni sedang jong ni kelempung henen kasngi. Kaji kon kelalong hapdeng ke Saumer Sports Club. Kepala Syarem no haka Shillong Lajong Football Club da Argol lakawai. Bad henne kasngi khat artadek ujliu. Kajing kon kelalong hapdeng ke Nangkiu Irat Sports Club. Kepala Prem no ya ke Malki Sports Club da Argol lakawai. Kat bala syai kasngi ke khatlai tarik pat kajing kon kanlong hapdeng ke Langsning Football Club bad ke Rangdajit United Football Club. Go!